Pemirsa, indeks kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN saking 10% dados 11%. Pacang kekawitin dawek tanggal siki April sane jagirau. Manut Menteri Keuangan Menkeu Sri Mulyani Indrawati negesang, ring penincapan PPN inucap wantah metetujon sayan ngukuhang kewentenan pajak negara. Ring sajroning pangupaya pemerintah untuk mereformasi perpajakan, ngelintangin Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP, raris sampun kaputusan untuk nincapang tarif PPN dados 1% ngawit siki April warsa kali-tali kali likur. Selanturnyane pacang muali kawawahin dados 12%, pinih ungkur ring tanggal siki Januari warsa kali-tali selai. Sri Mulyani mausang panincapan PPN puniki kauningin kantun kirang, mawinan katahnyane tarif PPN mungguh ring wilangan 15%, selanturnyane Indonesia wantah nincap dados 11%, tur kawawahin malih dados 12% ring warsa kali tali selai sanija girau. Panincapan PPN inucap wantah pinake pemargi antuk negdegang malih kahanan APBN, sesampun nampinin pikobat pandemi, sane mata tujon mikukuhang dasar negara ngelintangin pajak. Danin latarang pemerintah wantah ngulengang panglimbakan ekonomi. Mejanten pengabdi puniki nenten side kepanggih yening dasar pajak nenten kewangun ngelintangin reformasi undang-undang HPP rumasuk nincapang wilangan tarif PPN puniki. Duaning asa punike Sri Mulyani mastikayang ring pemargin puniki pikolihan negara sampun sayan ageng semalihe tarif PPN inucap kepastikayang muali ngelimbak majeng krama merupa insentif subsidi kantos bantuan sosial. Bali Pos nguning ngayang.